Dumela. Ka mokgwa o ka gore tšhaso ke tsosa ke call-o ke founela ke yo mongwe wa soso yaka ore boso ke re travel ore lazar gene moise ola le na le yena ka mara le file na ke re ke mane ra nyeko shibambo Floyd gare ke ya opolo ka re o ile wa mpotša wa re ke tshwanetse ke mongwale ngore ke kitime ke mo check ke bula le file ke ya mokhumana sorry ke ya mokhumana ke ya mmotša ka re ai ke mokhumana o ruri ya ena ra boso ai motrago we nna ke be ke na le ena a ke le boditše ka re motragano a botsebotse kwa ya ona ke lekgole bophelo ka re gore bjane ke ne ba roa motšhelela kapa ba sede ba mo threatena rao yena benyi wa se tšhireletša moiso o tsamaya tswere ke thunya gore meeting e mengwe le mengwe ya tenda MK o tsamaya tswere ke Rebecca Kong khona ke thunya ka re o mare boso ka re a ra se tšeo fela ka re ke tšhelengwe ke lefea re ape o thomile mošolosi ka re šafoleni ela ya bakidia ka nako e ka president a re šafola cabinet ba re le ka nako ya MK sede se thomile ka re molato wa re andile motsetama o fedile ka political career yawe ebile wa zitshola ra botse ba ka ya gae ka re wena bodukuluja le draba o di diise mo ke December na bale bereka o diise ke nya o nya go le draba je ka mokana jona re ke re Floyd Shibambo o tsamaro le ke thunya ke meeting wa MK a ora roa ri a boya bjane ke re soso are boso ka re gwela pelo nya go lana le draba je o ke be wa mane ke le nya ga di demo di tatele ka pisa e dale jona so bela draba ke jona ja Georgia nase ele la boraro le le botsana bo kacha furu na ke tsa ke kholo so sere ke je jona le draba le ka se be ja emela gore ke do tswa ka 8 ka re bela nna ke nna motho tswa ka 8 ka ra o dila bo zwa ntso sa e re ke na be ke die ke bona